tunma kha chuan khel mual chunga in khel player te kha tlana mu mal mempo nei lovin an khwailal nei lo trader vel mai thina atlan thei de wan ha a arem zong le arem dan in ball kha an kwal vel ani ber mai ma se huna kal zela football khel dan thara ron chuak ve zela thil siam chuana hmun pui industry vela division of labor an nei thinang hian khel mual chunga po player 10 na in sem man ching chho ve tana chu chuan in khel en ati no mai ba ka player te po om je nei zokin bola khel tir theita ani hunkal zel hian mishing te min than tir zela chu thanna chu kan ti sa mai nilovin kan ngai tu ana ate tel chavin kan thil ti na reng a thanna le danglam deuna min thlen thin ani football khel dan chi sang hun kalzelina ring chuak in siam thar thin bok ma sela footballa position ero moi nai taka soifia theiturin a kauna mingbik tun thlenga lahman le kan ria thiam chun zom ala oma chungzinga alangsar zol ta chu toite te in tuntuma hian karon Hrilhfiah don ani pakhatna goalkeeper amol mang theyang bera Hrilhfiahna chu in khelna goal veng tu player pakhat kutkor bun thin hi ania anha tho ber chu lelam pol goal thun tur lodan ani hetiang position special lituk achan big na chan hi football danin ama chia kut ball to akuta ball to aphal sakwang ania tin team goal chhuat tur veng him tu zinga hnung ber goalkeeper hi ani satlia mai lova goalkeeper hi lelam pol an nor na konga mi masaber ani thina hewang hian goalkeeper ball chui chuak thiam le sem chuak thiam te hi chuan fakpo an hlo thin hle ani goalkeeper na tho thin langsar zol te chu pakhatna chuan saving hi ball local dana zira goalkeeper ina lo dan tur angai tu thinang kha nia tin panina chuan clearing ania hi mun him lama ball lo thon chua ania tin pathumna chuan directing the defense antia hi an defender te om hun le che vel dan tur te lo shil ani tin na to bera chuan ball distribution ania hi mun shana ball goalkeeper ina sem chua thin hi ani goalkeeper tha chu goal lu tur kong sanga lo dang thiam mi ani thina tin hun hlaoma mun him lama ball a thon chuak thiam tur ani bok ani tin player on fal de ule in khel fia taka lo thlir na hun thol nei ani awangin goalkeeper chuan goal ven him mai pia lama defender te in rem dan le chet an lak vel dan tura te Hrilhfiah thiam em thin ani tin goalkeeper tha chu an polin an tumpui te goal an nor na konga thatam tak a tho ve thina a ball chan a sem chua thatdana zirin a pol te tan goal nor a ol samin har sa thin ani football khovena goalkeeper ro puya ngai then khat te chu left yashin kan ti te tin Gordon Banks Dino Yoff kan ti te Peter Michael Iker Casillas kan ti te tin Gianluigi Buffon te ani atun hnaya chuan Bayern Munich goalkeeper Manuel Neuer kan ti te David De Gea kan ti te le midang te khovela goalkeeper thaber kan nei te hanni to ani tin goalkeeper then ka sweeper ni bok thin an oma chung goalkeeper ten tho thin chu sweeper pangai thoang deuh kha ania han defender te ball chua lo clear le a ong lai lo no phui kha an na ber ani Bayern Munich German goalkeeper Manuel Neuer hi tun laia keeper sweeper lar berpon in Italy le Juventus goalkeeper thin Gianluigi Buffon po hi an formation mandana zirin sweeper anga man thin ani bok ani pani na defender te hi team goalkeeper le an goal veng him tu te an nia khuain an lal an veng him tlat thinang hian defender te hian an goalkeeper chu vobi kangain le lampo le ball laka an veng him tlat thin ani defender na poimo ber chu le lampol goal nor tu te ven him ni im an goal na ya le lampol ball in pekwal le ball don te lo ti buaya lo dan cha ani defender tha chuan le lampol player
che dan te rang takin a hre thiam thuai thei tur ania taksalama po afitle tur ania a thok rim bok tur ani tunlai football a chuan atlang puin defender pali man thin an nia hengte hiamal te in karon soifia don ani center back emo center half emo central defender pali manna chuan center back te chu alaya athianga ding thin defender te hi anni an position ming hi an hria emo an soisual fo thina center half ti te in kan soi fo thina he hi a chan ber ni a lang chu football formation hlui to tak mai 2-3-5 a khan defender pathum in rem anom thina center halves ti a kau thin an ni wang ani football tactical than zelin king player pathum defender pathum te khi pahnia da anita ma se an minghlui center halves tiero mi then katin an position soina nan la mangzui ta zel ani center back tha chu a chak tha a huai sena ti sual ti lo anei ngai lova a hun taka le lampol ti thlu khun le tackle hun a hre em thin ani tin center back tur hi chuan sang tha tak te hi an tha em thina a chan chu boruaka ball chan a ol samtir wang ani a tin corner le cross ball shima an polte hun le mun hima an hruai thlen thei thin wang ani Ronald Koeman kan ti te tin Fabio Cannavaro le Franco Baresi kan ti te ka center back ro pui en tir na tha tak te an ni ome fullback kan ti te hi defense in rem tlarzinga asira thin te hi anni na poimo ber chu asir ki lama le lampo le tek lodan cha ani fullback te hi an ran mangaya an tlan chak angai boka heiwang hian tlang puin fullback te hi asan po an sang ngai lo ani asir ki lama le lampol cross nei tur le tlang tur lo dan te chu an hna ber ani thina anni hi le lampol winger te chan tir thin anni wingback tunlai football a chuan fullback le wingback te hi khia hran po har sa to khop maya a chan chu fullback tia kan soite po hian wingback na hi an tho vek to wang ani wingback hi fullback chi khat le lampol goal bul thlenga watlan thleng thin te hi an nia khelmual dung tluanin an tlan renga fullback in pezo tak angin an mani lam an veng thina tin winger emo attacker ang main le lampol nor na konga tha an tho bok thin ani heti ane wang hian tlan chak an mamo hlea tin an ball cross po a that angai ani tunhaya wingback thatak tak tin engeni fullback kan ti ang chia po an mingte chu soilan ani thinanga Daniel Alves kan ti te Robertson kan ti te Arnold kan ti te tin Patrice Evra kan ti te hi en tin a thatak ani anga tin hei ba ka hian sang hlui deuh hleka chuan Roberto Carlos kan ti te Cafu kan ti ang chi te po kha fullback wingback ti a soi thei bok example thatak an ni thei ome sweeper kan ti mai te hi defense tlara anung bera tlafual ber te hi ani goalkeeper maloka anom thina hetiang player emo position hi tunlai football a chuan man ani vak to lova ma se Italian football thami kan ti mai katana so a ero player poimo le tangkai tak ani thung ani sweeper na ber chu defender dangte ball chua rang taka low clear ani le lampol te chan ani ve ngai lova a chan chu ball zalen free ball local chu rang taka alo boy puya ngai thin wang ani tin a chang chuan malama tlan chuakin an pol goal nor a puin a chan pui thina tin German sang hlui Franz Beckenbauer kan ti te po kha sweeper sia hlo le ming thang ber te pol ani ome pathumna midfielder kan ti te hi an pol hnung tlar le matong te thlungzom tu an nia ball an chanin an matong te hna ball hlom theyang ber pek phen tum thina tin ball an hlo changin ball in an defender te a thlen pheilo nan na poimo tak an thok bok thin ani thir hrui mi pahnih in biak po tir tu
an ni ti te po in soila fiome midfielder solid khawle hlom thatak te lo chuan forward te tan goal thuna har sa thina tin defender te tan po hun le mun lo oma all sam thina ni defender kan soi to a midfielder zinga po hian midfielder chi hrang hrang an awm awangin midfielder chi hrang hrang te kan ron soi fia bok dawn ani defensive emo holding midfielder defensive emo holding midfielder te hi a hnung tlar te ma chia om thin te hi an ni a an hna ber chu on defender te rama ball khen tir lo ani top mai holding midfielder tha chuan le lampol goal nor tura in siam rem mek lo ti boy emo lo ti khotlai emo ball lo chu sak emo hathiam hle tura nia tin omna hmun tur a sebok tur ani tin tunlai football angat phei chuan holding midfielder hi ball sem chuak thiam forward pass nei tha an ni angai to ani le lampol ball chu sak thiam le anin khel rem ti bahla thiam angai awangin politician ang maya an fin pakhar thiam angaya mengkara thil thleng engkim an lo zir chian angai thin ani cloudy makalele kan ti te tin dunga te kha holding midfielder tha entir na thatak ani ome central midfielder emo box to box midfielder central midfielder kan ti te chu khelmual lai taka om thin player te hi ani an pol gornol puitu le an pol goal ven puitu ani chuan an hminga box to box midfielder te avo ani mai thina he hming an vo na chan ber chu an mani box penalty rin le lampol box an karton zak zak thin wang hi ani ber ome box to box midfielder tha chuan hetiang thil te hi ati thin an matong strikers le forward te tan hun tha asiam saka an defender te puin le lampol goal nor tu te alo ti bahla in alo ti top thin thashuinga stamina thiam thilnga technical ability le cholova taimataka omreng te hi he position a khel turte mamo poimo ber te zinga mi chu ani liverpool captain Louis Steven Gerrard kha ahun lai chuan box to box midfielder thaber te zinga mi ani ome attacking midfielder emo playmaker attacking midfielder chu midfielder chikhat goal nor lama rilusor bing na sadeu big thin hi ani ne so taka ball khoi kwal vel thei ani turania tin tactical awareness team khel dan kalmang emo ral ril dan hria chian na ani thle bok tur ani playmaker kan ti ro attacking midfielder lua mun tho luain omma se athil ti emo anatho ero adang dai ani he mishing hi team thluak bur berani thina team zinga thiam thil nga deu ber goal thun tura lapuyan rem huna solfa vai tu ber le ball sem kwal tu ber ani thina ni playmaker tha chuan thutluk na siam athiam hle tur ania tin football thu soi pakhata phe chuan heti hian soyani nge ani ball chu engtia man tur nge ti in hria lo changin ani chu inva pele thin ti in playmaker te hian atlang puin jersey number 10 an ha thina playmaker hria lo le lar ber te chu zico kan ti te Zinedine Zidane kan ti te le one Hrilhfiahna kan ti te kha ani ome wide midfielders emo wingers wide midfielder emo winger te hian attacking midfielder na tho ang tho an thoka ma se ni ro chuan khelmual sir lama thloma nei thung ani hetiang player te hi odd formation kan ti mai 4-3-3 le 4-5-1 ate khanan mang war mm3 ani hetiang player te hi midfielder le team matong in kara khosa taman ni awangin achang chuan forwards tia kautepo anni thina ni winger thani tur chuan tlan chakle cherang ni angai thina tin ball khal emo keng thei tak good dribbling attributes kan tiang chi le dik taka ball pass le cross thei ni te angai thina ni tunlai winger te ro asir lama dingkhong ru nang chi kha ani to lem lova alaya mun ol zong le bol la lutin an ron tlan lut tam to hlea hewang hian forwards ti te po a ka wani fo tareng ani Ryan Giggs le Garincha te kha wide midfielders zinga langsar le thaber te example thatak an ni ome palina forwards
forward te hi team zinga michal lang le fakhlo hnem ber te an ni tlang pui thina a chan chu an ni hi goal khung na sa ber te an ni wang ani artal dan le zu thlor dan chi sang omang bokin forwards po hi chi sang an om ve bok ani la lo na dik chat na accuracy kan ti mai ball tau thiam na le ball control that na te hi forward thani tura mi na mamo nge te chu an ni forward te hi midfielder le defender te anga an thorim ngai ve lo ma sela an pol te ball an polten ball an pekin emo hun than nei changa goal thun nge tura ngai thin an ni thung ani forward chi sang te kan ron soi zel don ani pangana center forwards emo strikers center forward chu le lampol goal nai taka thin te hi an ni na tho tur pahni an neya chung te chu pakhat na chuan polte ball pek emo le lampol ti sola tanga goal thun ania tin pahni na chuan le lampol te lo ti boy emo lo lak shana an attacking midfielder emo an winger emo an withdrawn striker emo goal nor emo thun thei tura mun on lo siam sak te hi ani ome striker tha le du tu sam chuan ball don le khoi kwal vel thiam hle turania a chak tha thurania tin boruaka mi te chung en ani bok tur ani le lampol defender ne so taka chai kwal vel thiam chu amamo em thil ani boka tin Batistuta kan ti te Ruud van Nistelrooy le Ronaldo Nazario te kha cover striker zinga hriat hlo le thiam ber te chu an ni ome withdrawn strikers deploying forwards emo second forwards withdrawn strikers tia kan hria thin te hi forwards nunga thil tangkai lo ti thin te hi anni attacking football ral rel dana chuan atlang pui thuin anni hi a hma chia omin le lampol a chai boy vel laia goal lo thun tura base thin ani deploying forward te hi 4-4-2 formation a man thin anni deploying forward te hi ball pass thiam takni tura base thin anni a chan chu a hma chia striker ball a chom tura base ani wangani tin technical abilities nei thatura ngai ani thina a chan chu a changin a hma chia striker back pass ne so taka alo don angai thin wangani Brazilian misrang Pele kha aro pui wang lai kan he position a hian da emo man thin ani pasari na forward chidang le te heti lai hian striker then khate ro chu khelmual chunga anom mun wang ni lo an khel dan kal hmanga wanga mingsan pek ngai te ani thin off the shoulder striker anti mai te hi center forward chikhat le lampol offside thangkam perlawa sutlang thina falna la le lampol goal veng tu ma chon thin te hi anni hetiang ming an pek na chan chu ball chu ma chia le lampol defender dar zone chia an lawom thin wangani Croatia mi Davor Suker le French misrang Thierry Henry te kha off the shoulder striker te chu an ni ome tin goal poacher striker an tiang chi kha anom le a ani hi le lampol penalty rin chhunga tanga goal thun thei tak ang chi striker kha ani ve thung ani ani ho hi mani hun rem chang in pelem lavin ball kal sual le pass te second chance kan tiang chi a te khan ani nga thina goal an ron thun le nol thin awangin anni hi poacher ti a soi anni thin ani poacher te hian le lampol ti suala tangin goal po an thun na sa em thina mifing phakar emo pamengkar te tia kan soi thin te kha anni hi anni ome David Trezeguet kan ti te Chicharito kan tiang chi te tin Inzaghi kan tiang chi te kha poacher zinga example thatak anni thei ome